ngasi maruba pauda Manipur ki territorial integrity ki damakta de sarkar asina sukai kaihalo haina Chief Minister M Biren haikre Halen Phaikhur ki chief ki show mil machak sing pithor kadabani haina khunja sing na khongjam changslak padai Indo Myanmar friendship bridge ki gap numit tumba phauba thingure amade Desam ki general strike santi oina lotion kre Kurumjari STB ki pau ming tabiri basing butaram na ukjari hauji pau sandor pijari Manipur ki territorial integrity ki matang dadi sarkar asina phibam amatada sukai kaheloi haina Chief Minister M Biren ngase Imphal airport ta paumi singa unabada phongdokrai Delhi khongchet ke mangoinana Imphal airport ta paumi singa unabada da Chief Minister na makhatan haikibada Manipur ki territorial integrity haibasi mahaki thawai dagi su hena lumna lawi phibam amatada Manipur ki apunbagi saktam kaheloi matam pumna makta ngaktuna thamgani haike Framework Agreement ki matangda Prime Minister made Ministry of Home Affairs na chapchana thajaba pikhrabani masida miyamna Manipur kaigani haibage thoina chingnaningai oide Permission hangbo hangi pakhumda ILP ki matangda khongjang changslambadu hojik tuminna laikhibasi karigino haiba chapchaba khangdre Jiribamda ki karakhiba Asabudin de miyamgi minute oina lakhibana masida maki oina kari tawgadabano haiba khangde haiki You see, framework agreement is ngarang su nahan koi NSNM ki General Secretary Muibhana Sumana magi claim mana hai bani adu ngarang Home Ministry dagi yam clear cut haira khredana adu makarim ta leite adana nahan Honorable Prime Minister so hairam gare now hujik su as a Chief Minister in haris ni kariguma makhala matagi framework agreement oigera any issue oigera kari oigera territorial integrity of Manipur state city masidi ai thawai dagi su hena luba poni na masidi at any cost to protect oguni masida maswakpu yaro have se koi government si commitment pgc basi talam kangbu tu su election among the Kaida to mean like he was a Mukarino, do Tanner again, but I know was Sarkar Lakonina. Sir, are you going to meet any union minister? What? Sir, are you going to? No, you see, already he won the assembly election. He contested two times in the Pradhan election also. I am confused what is going on. My city, India ki citizen ni, Manipur ki citizen ni, mana bhole pada kari paile, koi na kari doguni, kari thundu no. Sir, are you going to any meet? People have elected him. Prajanama khal thara kare ke do hai no. Nauna BJP na luchungba sarkar asigi Chief Minister oiraklaba M Biren ngase World Minister TS Biswajit Kaloina na Delhi ki damak Imphal thadokhi mahana Bharat ki Prime Minister yauna tongan ba Union Minister kaya ga unaduna Manipur ki chakwa thawang ki thabak paikhatna ba amade lairiba problem sing loishna ba wari sanagani haiki Holland Fire Khugi Chipki Show Milgi Machak Singh Myanmar Army na Pukhiba Singh adu amukha na pithor kadabani haina Holland Fire ki khunja Singh irang horopadagi Indo Myanmar Friendship Bridge ge gate numitung ba phabu thingure ngasi Indian Army na Myanmar Army da sagol taragataruk piba ki thoram ama more gi taramathoi suba Assam Rifles ki Myanmar Army DIG yawpa tim amalaki Talat adu da khunja Singh na sagol Singh adu Myanmar rom da pusinba yaroi so milgi machak Singh hana pithok kadabani haina dabi tawki numitung ba pung taragani thoi da DIG aduna tamogi GC da pochai Singh adu pithok na ba made wari sanana ba hairage India gi makai dagi su tengno pal GC amade mari leina ba Singh da laibak anigi wari sanana bagi hairage haibadagi khongjang adu handoktuna thongi gate adu hangki adubo Myanmar rom ki makai gi de gate thingli Laibak ani lalon from Oriba gate number 2 su Myanmar Army na ayupung taragamathoi khara helakpa adwaida gate thingki adubu pochai laibak changna khibasing adugi yenglaga nungthil gi pung ani makhai dagi gate ani makhangki hayeng thangdosi matangda mifam ama pangthokani hairi Judging by the Constitutional Immigration Authority. Number 2, movement of people, public along with the international border shall be not registered even without inquiry immigration pass. For the concerned immigration authority held ticket immigration pass for the people public shall be moved be the enforced
Number 3, India national shall be allowed of visit up to Khampat. Means Boulder to Khampat is only for 1.5 kilometer only. Jiribang Kendrick MLA Asabuddin BJP na luchingba government asna parliamentary secretary hawkiba thong yanno phongdoktuna desamna chakhiba hingnung yaidaki ngasi nungthil pung manga phawba Manipur pumbada chatharakhiba ban santi oina loishinkre general strike asna miyamgi mahausa gi punsida chaun akaiba pikhe general strike na moiduna khwaramban kaitel mi kabagi chang hanthakhe lambi da mi chatpagi chang nemkhe arapa madi anakpada chatpa passenger gari sing chenbagi chang hanthakhe Impal City yauna district headquarter khada lairiba dukan sing thong hangnabaki chang nemkhi Desam chathariba general strike asi Thobal district ta su chauna mamita khe Thobal Kaitel thong hangnakide passenger gari sing chenakide pamdaba thodok thoktanaba Thobal district police ki maikaidagi akanba section thorang lokhatkhi Jiribam su general strike asi chauna mamita khe lambi da gari charakide lalol itiki thabak sing lepnakhe Amaram the framework agreement ki white paper puthu ILP ki chapchaba wafam miyam da khangal haina Manipur Muslim Welfare Organization na chatkhiba nongyai pung amadagi ngasi numidang wairam pung taruk phawba Manipur da general strike tawgani laukthokiba du chief minister N Birenga loop asigi member singa wari sanabada yasinaba purakpadagi khongjang handokle haina organization asna thadok pacherol amana khangalakli Wari Sanabati the Press Information Bureau of India na framework agreement ta Manipur sopa wapam amata yaude haina sengdorpa amade JSCRPS na pikiba bill atuba matamda Manipur da lairiba stakeholders singa tanarga thabak oina onthok na bakhona gani haibagi thajiba pirakpadagi loop asina changsingani toramba khongjang suspend tawbani hairi Jiribang Kendra Independent MLA Oina Kaduna BJP na luchingba government asida minority MOBC ki parliamentary secretary Oiba MD Asabuddin ngasi Jiribam da miyamna taramna okre Silchar gi mafam kaya dasu miyamna mahakpu taramna okhe Manipur Police Commando amasung IRB na ngak senbagi akanba section thorang lokatke Jiribam gi Lal Pani Bazar da miyamna mahakpu opagi tharam amasu pangthoki Organized amasung unorganized sinisingda kanaba pigadaba lupa crore hufu henbagi senpham miyam da pithoktana leiramle haina nauna education amasung labor and employment minister oiraba thausom radhishyamna phongdokre election management committee hairok assembly na sinduna nongpok sengmaida leiba nesha ground da pangthokiba mahakpo okpagi thoramda wapamsi mahakna phongdokibani Thawamadu Shikong Shekmai Municipal Council Hairok Nagar Panchayat amade BJP Hairok ki muchingsu sarugyake Radhishyam na makatana sinni singda pigadaba kanaraba scheme kaya phangpham thokpa mafamda pithoktana losilaga thamlambasi angakpa phawi Education Department su school chahunga kuntha hena school leiraga oja leitre school humbuga tare lomna mapunsi ki class 10 gi exam pass toba mahiroi puthokpa ngamlamde Hana waza singda michang mikai naina promotion piba transport tawbada henna thawai yaushilamba mahiroi shenbagi wakal leiramdabasi shamdokna bahotnari miyamna sumasida mateng pangbiu haiki Like the video Ojabana Education Ministry official right utilize a lot of place of Tamimba school there Ojab to hold it up. Simo kaya asu kaya am le se basi arai ka tabak tin te malu asi akoi ana rai team se ka akoi suidala education system sa obo mo ko kena ina kanla ona jari aduga aina praja mayamda maya maung sim bahiro kena ni praja amaso ai nasi media gi kutanga Manipura leibiro praja kuding maso satra oja satre sansthan sing ado mipung kuding maso ekoi no hona jarapa education system na obo ma apobo ko kena hona jagada cooperation ado sazu pbi o haina ai sigi ekoi gi media gi thonga mayamda appeal tawjari Lilong Nagar Panchayat ki Councillor Anil Bu Phajin Khibalaite amadi mahak masanasu miyam da nongmai utuna kihinda leite haina Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Shyam nangase Lilong chajingda leiba Eco Park ta pangthokpa paumi singa unabada phongdokre Anil Hari Banyoi asina numit nini gi mamangda sarkar pairabanina kendra gi chawkhat tharang gi thabak punna tawminasi hairambalei Anil Hari Banyoi asi Imphal Airport banakta leiba Rameshwar ki yumda leire haiduna Councillor Kharana mayang Imphal Police ki kangbuga loinana mig mayumda thibongba ki thabak chathake
पाव ताबदगी मिनिस्टर मसासु मफम अदुदा चत्तुना मियाम अदु थेमजिनब होनखिबनी मिनिस्टर न थौदोक अदुदा मी फुरे अमदे नोंमै उत्तुना किहले हाबिस लाइबक थीबनी महापुलान उहन्नबा होनबिगनो हाइखि मिनिस्टर ओरगबु नुमै सलगा काउंसिलर द नुमै नमगद्रो याम लेबांग मसा तादब वानी अदुई मथौत पुलिस ऑफिसर ममांग लेपिनी लेबांग नखपमोइन मरम चादब थबक तो तोबा कांद हाइदि आइन वहंग हंगबसि आइगी इथौनी मी उसोम मेला तौनी इमुंग जंगगा साक्संग अदगी फमुंग अदगी मीगी टॉयलेट अदगी चाखुम योंग रे तौनी फुरक खोलकदुदी मी इमुंग जंग मिने लास्ट लाइत्रकान भुदु मोय भुजबनी अदुगा अखोय मिने फुबुसु लैति अरिदु बोय फुदुई कुनमा थोइसुबा चै जावे अनि ओइदबगी पॉलिटिक्स से तौबो मतम नत्रे लिलोंग नगर पंचायत की काउंसिलर थौनाउजम अनिल फाकी हाइबगी वाहौदा ngarang thokiba thौदो अदो चंगांगै अवांग लेकाय दलेबा रामेश्वर की इमुंग मनुंगा हिरम अमतदा मरी लेनेदि हाइना सेंगदोकदे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा चंगांगै चौखटलुकी सेक्रेटरी युमनाम सुंदरीना कराम श्यामगी वर्कर सिंगना अनिल बु फादना पुखरगा लोसिंदुना थमी हाइबदो अरानबने असिगुंबा इज्जत सोकपा याबो वाफम मतुंगदा अमहन तौबिगनो हाइदि केम तौवे ना बदनाम सेरिबा केम तौगिबा लेते मी फागिबसु लेते अदुगा याम शांति होइना लोइसनना बाना अखोइनासु मोइद वारी से तपना सानबा मतमदा यादबदगी मोइना हाना खुद थारकदगी अखोइगी नुपीसिंग खुद थारकदगी अदुदा अखोइ म्याम चंगजल खुद खरि थोना गरे लेकाइगा इमुंसु यावदे इमुंसु यावदे अदुगा कनुसु यावदे कराम सामसु यावदे अदो अखोइ लेकाइ होइना थोनागिबा खुदनेबा दुदी अखोइना खबरदा थेंगनाजबदा कराम सामगी कनोना मी फुई खोल गाना अमखक यारपति थेंगनाजै मदुदी कयमता तौबा लेते मदुदी मचिन थीबा ओइदबा ngangbनेना कोइ लेकाइना थमजरी पासोय पुलिस स्टेशन की मनुंग चंबा पासोय पार्ट 1 दलेबा ताउरेम नोदिया चान चही यांखै अपोकप लेखिद्रबा बुधे थासी की तांग कुनगो हुमदोगी नोंगाई मतुंग पुंग अनि ताबा मतमदा पासोय दलेबा आर्मीना नोदिया चानबु महाकी युमदगी फातुना पुखिबा थोंबु यानिंगदबु फोंगदोक्तुना ngasi पासोय लांजिंग बाजार बोर्ड यूथ वेलफेयर क्लब नोंगदो लाइरेंबी डेवलपमेंट कमिटी अमदे वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन पासोय पार्ट 1 ना सिंधुना पासोय लांजिंग बाजारदा मियामगी ओइबा वाकन मिफम अमा फंखरे वाकन मिफम अदुदा वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन की सेक्रेटरी नाउरेम रंजना देवी ना फोंदोरकपदा ताउरेम नोदियाचान हारिबा मियोय असि मयुम मकै पांदुना मचा अहुम लेरबा मियोयनी महाक पासोय बाजारदा चिकन सेंटर महांगदुना नोमगी शु नोमलगा इमुंग मनुंग पुनबा होनरिबा मिसकनी मरम अदुना अथुबा मतमदा महाक पु टेक्ता कायदना थादोपिरो करिगुमा महाक पु थादोरक्रबदि लुप मरी असिना पुंदुना तोंगान तोंगान बा खोंजन कया चंगसिलगनी हाइना फोंदोरखि ताउरेम नोदिया चान सिंगा हाइबसे मिसमनी महा छे करीमता अवा अना यावदना कैमता खुदोंग थीबा अमता थोंदना महाक्सी थादोक पिराओ मतम चाना थादोक पियो हाइबसी अखोइगी साइतगी मरुइबा वाफमने हाइबसी थमजनिंगी ngasi konungam pakkaleba lamyan basanglenda manipur electricity employees union sinduna union asige golden jubilee amade annual general body meeting pangthokre thawamatuda senior advocate elangbom dorendro mspgcl ki general manager amade planning ki th aton singh manipur state power company limited ki general manager ai santi kumar na athoiba mithunglen oike थौंग मरी लेना लेखिदबा एम्प्लॉयज सिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेफ्टना अवाबा फोंदोके ममांग चाहिदा वर्क चार्ज अमदे मास्टर रोल सिंबु रेगुलर तानब होनबदा खोंजंग चंगसिनखिबा नुपी एम्प्लॉय अहुमदा पुंगिंग थौगटपो ओइना खुदोल पोट पिदना इकाय खुमनबुतखे थौरम अदुगा मरी लेना यूनियन असिगी जनरल सेक्रेटरी युमनाम राणा प्रताप न फोंदोखिबदा ngasi pangthokliba thoromasi mamang chahi ge December ki tang 13 matamadu ki sarkar na work charge employees chahunga mapan amade master role employees kunthraga nipal bo cabinet decision lauduna regular tahan khibabu nungai ba phungdo I housing manipur da mai gi phibam aduki matik phagale makhatana union asina angamba thakta khonaduna manipur da mai gi phibam hena phagatna ba khonagani haina phungdoki डीएम कॉलेज लिंखलंबा महारानी धनमंजुरी की चामग कुंठानिथो शुभ मपो कुमन थौरम डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की स्टूडेंट्स यूनियन ना सिंधुना पांगथोक्रे
प्रिंसिपल डॉक्टर पी रणबीर ने लुचिंगतुना महारानी धनमंजुरी की मितमदा लैशु कटखी थरोंगी सरुक अमा ओइना धनमंजुरी द कथोकपा मेमवा अमसु फोंकी हौजी पाउ मरथना तेमरबे अमतंग लोमिनसी The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Imphal Skin Wire Pau, Manipur Amat Naraba, FRCP Limit Panglaba, Heart Specialist Dr. El Samkishor Gilusi Makada, Amasung, Manipur Ahanba Heart Surgeon Dr. KSI Skalas Nagalona, Heart OPD Yang Hosere, Afamna Jennings Ketki, my own Taliba, Sky Hospital Porampa, OPD Hanagal Michindi, Tokavadina Tams of Pawuni, Matam Elki Puntramatina, Mutin Pumari Pava, OPD Panglaba, Quality Maru, Bathroom Servicing, Masima Lakuna Taradio, Apagini Session. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an IAS officer. Join Ujjwal IAS Academy for Foundation course. Ujjwal IAS Academy is formed to nurture the fertile brains of Manipur to make them realize their dreams to run this country. This institute is first among the history of Manipur, which is having the facility to provide the expert guidance from the best faculties from Delhi. Class commencing on 28 April. Limited seats. Ujjwal IAS Academy, South Babupara, Airtel Building, Imphal. ब्रेक मतुंगदा अमुक नताराम नौचरी मखाताबा पाउदा कुंबी पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लेबा इथाई वापोकपिदा ngarang numidang pung 13 ताब अदवाइदा नोमै कापलम बथौदोक यानिंदा फोंदोक्तुना इथाई वापोकपि बाजारदा वर्ल्ड क्लब इथाई वापोकपि अमसुंग मया पाइबिसिंगना वाकन मिफम चथखरे नोमै कापदा चेनाबा मियोय चेराकपियो हाइना दाबी तौरी खोंजंग अदुदा सरुक याखिबि नुपि अमना ngarang numidang saiton salan konjildagi sanasam premchan कौबा मियोय अमगा लाकमिंदाबा मियोय मरीना नावरेम जदुमनी की दुकान ममांगदा नोमै राउंड अमा कपलंबने मयाय काबा चिंजाक सिजनरका इंगना चिकना लेरिबा खुंगंग असिदा अकी अखंग थोअनबे यानिंगदे मैरोय सिंग एग्जाम लेरिंगै मनुंगदा मिपाइबा पोहलिबा मियोय सिंग असिगी मथक्ता चेराक पिगदबनि हाइरे थौदोंसिगी मतंगदा कुंबी पुलिस स्टेशन दछु वाकचेरोल अमा पिसिंदुना मरालेबा सिंग फाबिनाबा तक्सिनख्रे हाइरे कया अमा फावरे सुम थौदोंसे मतुंगदा अमोना थोकनबा मरी लेनबसिंगना मखोयबु मतिक चाबा दंडी पिबियु कैशुम संघदगी थादोख्रबा यूएनसी की प्रेसिडेंट गाइडन कामेबु नोने की खुंजा सिंह हराव तयामना ओख्रे नोने मार्केट सेटता पांथोखिबा थोरम अदु लोंगमाई एरिया विलेज काउंसिल रोंगमाई नगा काउंसिल इम्पुई नगा यूनियन लोंगमाई एरिया लोंगमाई बाजार बोर्ड जेलेरोंग स्टूडेंट्स यूनियन लोंगमाई एरिया मसुंग लोंगमाई एरिया चर्चेस फेलोशिपना सिनबनी गाइडन कामेना प्रॉब्लम अमसुंग मुकनब खुदिमक पॉलिटिकल डायलॉग तौतुना वारिसनि पुरपयाय नगा लम अमसुंग आइडेंटिटी कैदोंगदा हिरम अमतदा यासनब तौरोय हौजिक नगा की खोंजंग असिदा ख्वाइदगी मथौ तारिबसि मियामगी शक्ति अदुनि हाइखे अपोइना खाली any problems, any sort of problems, conflict में through political dialogue solution लाइज़ अपोइ में अपामनी और महंदक tripartite talk प्रॉब्लम रंगा अपोइ position नगा सिंग लोई बा position ऐसे चप चाने अपोइ focus तो बनी मोदुगा अपोइ मोदु नमना होना बनी अपोइना under any circumstances Naga peoples will not compromise or influence our rights. Thank you. लूना नाना लेहनबा लमदम अमा ओहनबा पांदमदा आरएसएस की सेवा विभागना था खुदिंग की लेप्तना चथरपा लमतु सेंगदोकपगी मनुंग चन्नंग सिसु पैलेस कंपाउंड लेबा श्री श्री गोविंदजी टेंपल की अकोइबगी मफम सिंग सेंगदोकरे इम्फाल नगर की सेवा प्रमुख टीएच बसंत कुमारना था खुदिंग की मफम होंग होंगदुना लमतु सेंगदोकपसी पांगथोकनी हाइखि खांगबो केंद्र बीजेपी की मिरप ओइखिबा जदुमनीबु लाकदब मिखलदा केंद्र असिगी कमन कैंडिडेट ओइना पुथोकपा हंदकी मिखलदा माइथी हनखिबदा चेनबा मियोइसिंग एक्शन लौखतनबा हाइबे हिरमदा खन्ना नैनबा मिफम अमंगरांग केंद्र असिगी बीजेपी की मिरप ओइखिबा जदुमनीगी खांगबो मखालेकाय दलेबि युमदा पांगथोखरे मिफम अदुना तोंगान तोंगान वारेप निपाल लौतुना बीजेपी बु मपांगल कनखत हनबा हाइना यानखि
ngasi more ward number 6 ki tali road ta leba ipam lamdam open center for girls more ipam lamdam PNR home more center for development activities wangjing na sinduna swast bharat mission gi program ama oina more da lamtu sengtokre Bisnupur district among Janba Kainu the Leba lining Tolam Ahingbagi Kubam the Chahi Kudingi Pantopagum Sajibugi Ahan the Chera Bunumita and the Chahi Hakaleka Tamnaba Kubamasida Lam Ahingba Lai Committee na Lam Tu Sengdokre Committee President W Homeshorna Pongdoropada and the Chahi Gishu Pantoka the River Thorum Asigamari Lena na class 10 Amadi 12 ki Thoidok Hendokam Hero Sinda Manamatumsu Pigani Haiki Burma da leriba Meitei Singh amade Manipur da leriba Meitei Singha afaba mari ama thamnanaba yamna kanna honaramba manledagi Kakching Tabam Sundar Gopal Sharma na lekhidaba kamari leina nangase maki mapamda Indo-Myanmar Association Manipur amade Young Voluntary Organization Wangkai na sinduna ikai khumnaba utpagi thorum amangase Wangkai Durga Puja lampakta leba community hall da pangthokre Laikidraba Sundar Gopal na loina Jehovah Mioy Singh Kayaga loina na sinduna pangthoki bathorum aduda Laikidraba ki photo da miyam na leishu katuna ikai khunabutki ngasi ki thorum aduga mari leina na Indo-Myanmar Association ki president Sambal Duram Samu Singh na phongdorpada Laikidraba Sundar Gopal na metelon asibo mandleda chaukhana bkhonabada achauba thodang lawamba mioy amani Magna Mandaleda Manipur Information Center masu hangdok na bukhonaram ki haiduna magna lekhidaba asina Mandaleda leiriba Meitei Singh amade Manipur da leiriba Meitei Singh marakta chauna mangjaba amani haiki Aigana mangjaramba mangamalai madudi akhogi Mandaleda Manipur Information Center ama linkat pasini masigi center asi linkat pige harabadi ma ki lam kathok chare haiduna Mandalegi tangkraba mafam masida aigana lamna masu kathok piramle aduna hairiba information center asi thambu matamda cultural saukal hamba amadi Myanmar da leiriba Meitei Singh aduga Manipur da leiriba Meitei Singh mari phagat hanbada natana senit londa su yamna saukal hangani haidana aigana takpiramba lei aduna aigagi leikidraba matung asida hawjik paikhat kadaba thabak asi aikoi mangda taduna leire aiga leikidabagi achauba ahangba asi mentionba namlaroi haina haijaningi NSN IMGTH Muivana Hebron da Pangthokiba Naga Republic Thoromda Framework Agreement ta Awang Nopok India da Khundariba Naga Singh Punchinaba Wapam Yawi Haina Phongdokiba se Panthung Pham Yaudaba Manipur gi Naga Miyambu Lana Lamjing Nanaba Wangangi Haina Manipur Naga Revolutionary Front MNRF na Phongdokli Front Asiki Assistant Secretary Information and Publicity Rex Kashungi Gerald Amana India ki Prime Minister Narendra Modi amasung Home Minister Rajnath Singh na Naga Peace Talk ki warishin ama purakna bkhonabada Naga ki yumronaba state sing sooloi phongdokiba se Manipur Naga miyam na khangrabadi tungi oina khwaidagi chawba asoiba ama Naga miyam gi oigani warisir asi India government amasung NSN IM anigi marakta Nagaland state khakta da loishingani haibasi mayek sengle Naga gi issue gi namak Manipur gi Naga singna awana nangkiba kudimak aremba targani Phibam sida muibana ma ki oidaba hainabi wanganga Manipur Naga miyambu phumbang na hale maramasna Russia amasung state asida leminari bapur kudimakna Manipur bu mapangal kanba nation ama ohenna bagidamak Naga lalhulu kudimakna hona minasi hare Hauji pawgmer thana temabre amamuk lominasi Healthy and delicious bread from Likla Bakery. Oza, pain relief ointment. Khwang naba, tok chikpa, tang chikpa, phu naba singbada sinaba yarba, lipsam putna puthok saba. Oza. Iridio Coaching Institute
Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. There is commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Uruguay Coaching Institute, Kesampa Kitchen Lekar behind Radio Hotel. Contact number 8131025634. Breaking matungda amukan na taram nokcheri makataba pauda District Health Society Tamenglong na sinduna akanaba ICAM ama pangthoktuna miyoy nipuga nitoy mitki operation may pak na pangthokre Mega Disability Screening Cum Special ICAM ta atopa miyoy nipuga hundoy amasu masak khangdokre CMO Dr. Chamgop Golmena Mega Camp asi arapa khunja singi khudong chananabagidamagta pangthokpani District Health Society Tamenglong na mahiroi singda anok pinanabagi school gi ICAM amasu pangthoknaba thorang tawri amaromda mayamasung isingi awaba hospital asida chawna mayoknari masigi mathakta hospital asigi leifam thokpa staff su masing sudabana khudong chadaba kaya marum mayoknari hari Moirang Kendri MLA P. Sharat Chandrana ngasi IP Road Haraga Khangnaba Naran Sena Thongkhongdagi Lengaram Reserve Forest Phawbagi lambi sembagi phibam yengsinkhre Leikai miyamna thabak phajana subide haiba wakat ama lakpadagi ngasi hakthengna yengsinkhibani thabak ase mari leinaba contractor amadi engineer singna yengsinduna quality leina sunanaba mari leinaba singda khanganki mafam madugi miyamgi thaknanaba ising phanghanaba su honaragani haike कोई चलिबा वेरिफिकेशन सिदे फजन उब फंगे मफम मसिदा तौरी रिपोर्ट से सीनियर इंजीनियर सिंग लायर कांदा एजेंसी दु कनानो ओरिबनो मसिगी पोर्ट सी यंगसिल लुराउ थुना अदुगा करेक्टिव एक्शन लोर कांदा क्वालिटी यावदना थबक तौरिबा से अमुक सेमदो का प्रजागी निंगबा थुनना बा स्पेसिफिकेशन टेक्निकल अते अते तरकार लेबा पोर्ट सिंग अदु यंगसिल कांदा चुमना थबक तौ हेदना कोइना कन प्रेशर पीगनी Tribal and Hill Area Development के Minister and Kaishi Okpagi Thoram Ama Tadubi Circle Union, Makhan Union, All Makhan Youth Organization Amasung Makhan Kuman Man Group na Makhan Kuman Dalaiba Mahaki Yum da Taram na Okre Mahak Miyam na Thagapiduna Thagaladuna Minister Oiba Pangbagi Damak Miyam Bu Thagapa Pungdoki Kunaya Sida Ahong Bapurang na Bagi Damak Miyam Galuna na Tabak Togani Haina Minister na Pungdoki JMBC की अनोबा चर्च अमा तामई हेडक्वार्टर द संगाख्रे थरमतु दा जमे बैप्टिस्ट एसोसिएशन आसाम मणिपुर अमसुंग नागालैंड के एजुकेटिव सेक्रेटरी शाही मार्क न्यूमे JBCC NEI के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अदुई न्यूमे सुसरग्या की इमुंग तलुक की ओबा चर्च असी ममांग चई की जनवरी दगी साबा होखिबनी Framework Agreement manungda yauriba sing khangalu haina Manipur State Council CPI na India ki Prime Minister da memorandum pishinduna taksinkhre hoji makhataba pau pijatringi ki marakthana angom amla dagi thabagi pau muglobisi thabaki pau lobirasi State Bank of India की तोंगान बा फम चनी के यांखै मंगा लौगदौरी मसागी चही 12 दगी ना 90 फावबद लैबा मियोय सिंगना अप्रैल की तांग 10 फावबगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरी CRPF की स्टेनो ओइना ASI खरा लौगदौरी अप्रैल की तांग 15 फावबगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरी New India Assurance Company Limited की असिस्टेंट की फर्म चमा पनगा मरी फुमरी लौगदौरी मसागी चही 13 तगिना 19 फावबगी मनुंगदा लैबा ग्रेजुएट पास तौरबा महिरोई सिंगना मार्च की तांग 19 फावबगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरी BSNL की जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर 2510 लौगदौरी मसागी चही 19 दगिना 19 फावबगी मनुंगदा लैबा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास तौरबा सिंगना अप्रैल की तांग 3 फावबगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरी मथकी पाउसिंग असगी अकुप मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबीबा यागनी अमरोमदा तागेल इंडस्ट्रियल स्टेट लेबा लोकताक इंडस्ट्रीज की नुपा अमदी नुपी पुना वर्कर 15 अमदी ड्राइवर अनि लौगनी हाइरी थवायोब सिंगना मसा मसा की बायोडाटा ग लोइनना लाखलिबा तांग 19 फावबगी मनुंगदा तागेल इंडस्ट्रियल स्टेट लेबा लोकताक इंडस्ट्रीज दा दरखास्त थारप यागनी हाइरी थबकी पाउ मतंग असि लेसिनजरे मखा ताबा पाउ मुक लौबिरसी Thagachari amla
Hausi makha taba paw mu pijari Nehru Yuba Kendra Thobalna Ministry of Youth Affairs and Sports ki akhanaba tharongi makhada numit mangani chatharkiba Social Service Camp RDS Training Center Khongjomwar Memorial Complex Solution Kray Tharamati da ZEO Thobal M Manilal DPL Sukumar Susaryaki Thasigi tang kundani thoida mayumdagi thokibadagi thiba khangdana lakhiba khongapat mayai leikaidagi mutum Jiban Singh jai kuntagataret ngasi ayuk Pasoi Police Station gi manung chanba ngagi farm amagi pokhrida siduna leiramle Pasoi Police na case malakhotpaga loina na asibhag jang Rems ki mokta thamkhre Hauzik sanabagi paw muk pijari Ngasi sanabagi paw boya ni thozamdagi lobisi Thangmaiban Athletic Union Thangmaiban amadi Neroka Football Club Sangapam Tari Suba Sahid Manoranjan Singh Memorial Football Tournament ki semi-final sangkre CRPF amadi Imphal West District Football Association sinduna thasi ki tang kulumdoi ki team tara nithoina knockout basis da Khumman Lampak Main Stadium da sathariba Tari Suba Sahid Manoranjan Singh Memorial Football Tournament ki ngasi sanakhiba ani suba quarter final match sa Thangmaiban Athletic Union Thangmaiban na Group Center CRPF Langjingbu goal mapal amada maitibi biduna semi-final sangkhibani Thau Thangmaibangi mai papagi pandal singadu icon sital jitna match ki niphumatu suba nipuni suba humpu nipal suba maripu suba madi maripu mari suba minita goal manga sanki atopa goal singaduna KS Pravin Singkhai Johnson Raisram amadi N Stalin na match ki mari suba ahan bahap ki ahapa minute ama humpu taruk suba amadi match ki apiba matamgi ahapa minute amata sanduna match asi mai pakhibani match asi ta mai tikhiba group center CRPF Langjingi amata ngarba goal adu pogjamin na match ki nipal suba minita sanki Sathariba tournament asigi ahum suba quarter final match ki sanakibada Neroka Football Club Sangapumna IWSC Khumwongbu goal mari sinoda maiti biduna semi final sangkre Neroka Football Club Sangapumgi mai papugi goal singadu M Gobin Emmanuel Hyuk CD amadi NG Ronald na match ki taratare suba kuntrahomdoi suba yangkhaini suba amadi humputarahomdoi suba minute sanduna match asi mai pakhibani Sathariba tournament asigi mari suba quarter final match hayeng nungtil pung ani makai tabada YDO Lamdong amadi UPSA Pukhauga sanagani Manipur Veteran Football Association sinduna sahi sigi taramapal suba challenge ka Veteran Football Tournament mathang tha April 30 ki pangtholagni hairi hiram masigi matangda Imphal gi mapal gangi bunda leiba Manipur Veteran Football Association ki office ta network asigi akhranu unabada tournament committee gi organizing secretary S Surijin na phongdo khibada club sin lona na leiba Veteran Association kurumanga Manipur Veteran Association gi office ta ki Mungkin mana bagian nipan awal menunda dan juga orang yang kadar bermusim kami Bharat Singh thungna mafam kudimak taru tanana thamnabagi pandamda Bharat Sarkar na paikhalaliba Swas Bharat Abhiyan gi saruk ama oina Sai SAG Center Khumman Lampak Imphal na Khumman Lampak Sports Complex Sangkhong gi lambi sing taru tanana sengdokre Main Stadium Sangkhong gi lambi MMTA mapadagi hauraga main gate phawba lambi gi nak yata leriba phata hauti amadi asongba usa wasa sinyanta tuna taru tanana thamki Thormasida Sai NARC Imphal gi Director Francis Marwin Sai SAG Center Khumman Lampak ki in charge Dona Saria Awardee L Ibom Chai yauna staff amadi inmen singsu sarugyaki ba Francis Marwin na phongdo khibada Thormasi leptana pangthokpaga loinana mission asigi makhada center asina tha amada marirak lamtu semgi thabak pangthokani haiki Swachh Bharat Abhiyan launched by Honorable Prime Minister of India and as per instruction we are following it and we are doing every month and we will continue to do it regularly and all the SAI centers, we have 4 SAI centers here and we have also carried out this Swachh Bharat Abhiyan in NERC Takel, then Udlau, and today we are doing it in this SAG center Khumman Lampak and this will continue for further. Thagachiri boyai
Haujilo islappada ngasi nongmagi ba inga sagi paw mu piseri. Ngasigi oikiba ay ngasagi pauda ICAR lampel patagi pirapa paugi matung ina ngasigi khwaidigi sakiba degree Celsius ko Nepal dasmik ama khwaidigi ingba degree Celsius taramathoi dasmik mari Nuksita yawa ising manil gisang ayuka sa da marpuhumdoy nuktilda sa da yakai mathoy oiki ngasi nong sukite Hojero da maluga paw amukana pizari Manipur के territorial integrity की दमकतदी सरकार असिना सुकाई कहलोय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे हॉलैंड फाइ खुलगी चीफ की शो मिली मचाक सिंह पिथोर कदबनी हाइना खुंजा सिंह खोंजन चंगसलपदगी इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज की गट निमितुंग पाव थिंगुरे अमदे देसांगी जनरल स्ट्राइक शांति ओइना लोइसिनख्रे Nasi gede, ayas di bina pijama pau matang selojare, mien kabir bersing bok mukana kurun ceri.